guys, today kita ada Nizam Kamal, pelakon daripada Rumah Pusaka. Terima kasih sudi datang and support kita orang. You ada any advice tak untuk student UPM? Sebab dekat sini pun diorang ada course broadcasting. So maybe Nizam Kamal boleh bagi advice lah untuk student dalam industri hiburan ni. Ambil ilmu sebanyak mungkin, sebab ilmu tu boleh diguna pakai lah untuk di dalam industri nanti. Sebab kalau masuk tanpa ilmu, nanti dia akan menyusahkan orang lain. Sebab kan Nizam Kamal juga aktor daripada Rumah Pusaka, which is one of the drama dalam our app. So bolehlah promote sikit your drama. Jangan lupa untuk tonton Rumah Pusaka. Rumah Pusaka adalah drama pertama yang ada di dalam drama tu. Lepas tu tak tahu bila lagi saya akan hadir lagi. Ya. Aku dah bagi hint, Bos, jangan lupa next project ya. Kepada semua orang, download drama sebab kat situ banyak drama-drama yang best untuk korang tengok. Terutama waktu-waktu yang singkat. Swipe je. Okay. Thank you sudah support kita orang. Thank you.